2000 poruka da pošaljem i to je 2000 jedinica. Da, ako ne pošaljete, točno, da, ako ne pošaljete 2000, možete poslati recimo 1000 poruka od tih 1000 ostalih jedinica. Pa neću, tače mi 1000 poruka, čekaj, tače. Pa nisam ja, pa jes mi ovo ženin broj, ali nisam ja, razumijem, neću, kad se oni nađu na kafi pa kao oni počnu onda, pa znači, pa, kako si rekao, čekaj, kako si rekao da zoveš? Pavle, gospodine. Pavle moj, kad one stanu na kafu i onda ova njoj šalje, poslala sam ti poruku, de pogledaj ovo, de pogledaj ono, pa ja kajem Bog te ubio, pa stani pa pričaj sa ženom, nemoj sla poruku jebe. I zbog takvih, sad ti meni reci Pavle, zbog takvih vi šaljete 2000 jedinica, jesam u pravu? Je. Tako je, Naravno da ste u pravu. Dobro. Možete to koristiti, ne morate na poruke. Znači nemojte reći onda supruge da šalje poruke, nego vi zovite onda. Iskoristite vaše jedinice za poruke ili za ime. Ček. Znači bolje je kad su na kavi, da ona zove nju, a sjede na kavi. A ona zove nju i priča s njom. Jel mi to kažeš, Pavle moj? Da. Ma bolje onda neka ona vas zove, razumijete? To je najbolje. Znači one su, imaš ti pravo, nek su one na kavi, nek ona mene zove i priča sa mnom, a ovu ko jebe drugu. Imaš pravo. Yes. Dobro? Da, evo ga, vidite, šta kažete na to, 79 kuna mjesečno, evo, danas. Koliko? Samo danas, gospodine. Samo danas? Samo danas, 79 kuna mjesečno, šalim se. Kako 799? Kako, nisam te razumio. 79 kuna. 79 kuna mjesečno. Da. Što si rekao, 2000 poruka, 2000 megabajta, šta si ono sve rekao? Da, 2000 jedinica koje koristite za poruke. A samo danas je bilo i prije mjesec dana, isto. Danas je stvarno vruća ponuda, vidite kak je vruće vani. Ma vruće je moj kura, da ti ne rečem što je vruće, ovdje samo kiša u Dubrovniku pada, o čemu pričaš? Vi ste u Dubrovniku, to vjerovatno vi ove vruće ponude za Zagreb ili gdje je vruće, dobro, pa ste se zabunio se. Moj Pavle, vidim ja to, aj ti meni ovako Pavle, daj ti meni tvoj broj mobitela, ja te zovem i onda dogovorimo sve, može? Privatni broj. Nažalost ne smijem, A kako ti mene smiješ zva na privatni broj onda? Gledajte, moj Pavle, slušaj sad. Svima znači u T-Mobile-u tamo reci da ovaj broj zaborave. Može? Jer to je privatni broj kojeg mi ne smijemo dati, odnosno vi nas ne smijete zvat. U redu, dogovorili smo se. U redu. Ajde, Bog izbrište broj, ajde. Ćao.